Mga kapuso, sa atong matag adlaw nga kinabuhi, mapatrabahante man o estudyante, parte na gayod sa atong kinabuhi ang pagpalit sa mga street vendor, labi na kung ting snack na. Apan karong adlaw atong sayron ang kinabuhi sa usa ka street vendor o kung paunsa nakatabang ang iyang pagtinda sa iyang kinabuhi. Atong makauban si Ma'am Nelida Tamparong. Ma'am Nelida, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Buntag sir, kung maghapon. Ma'am, pila na ba kakatuig isip street vendor og paunsa kini nagsugod? 2009. 9 lagi, 2009 kay mag-12 naman ko karong August pohon. Pag-resign sa kumbana, nang kuan may kay wa mamilaing kuan kay wa mamilaing panginabuhi. Nakaunahon amig pamaligya sa street vendors. Des, merkado pang kuuna. Niadtong bag-o pa ka nagsugod, asa sab ka nanguha og kapital. Ug kamusta sab ang kita niadtong panahon na, ma'am? 8,000 raman to sir. Gumuto gipanapunan ginagmay, unsa-unsa na lay mabaligya. Rolling na lang to. Kay mo may kuan nimo sa kadadlaw nimong panginahanglan. Maragod gyapon sir, ginagmay lang makakuantas kinahanglan lang nato kadadlaw bugas, sudan ginagmay. Katabang po gamay plite-plite sa mga estudyante. Di man ko ka-estimate sir, oy kay kadanay mahalin palit, ana ra mo gud sir, rolling raman sir. Unsa ang maingon nimo nga mga kalisdanan nga imong naagian sa pagpaninda? Oy sus, kalisod lang daan sir, manang pangguko ano mi, karatehon mi. Wag ko ana mutong pasalamat po ko nga sige karate dagan ning pwesto ko diri nga building. Moto ni dool dayon kong sir nga mana okay ra man pud siya. Ako rin po gitugutan sa tulong mi kabo, ako rin po gitugutan, ako ra isa di, aperte na ko lipaya sir. Naka-plaster ko ginagmay. Mo nang nay mag tuyo naggusugo ni sir, adi gyud ko mobalibad kay siya may naghatag na ko ka-plaster diya. Ang tag-iya okay ra pod, buotan mo tag-iya. Okay ra gyapon sir, kuan gyapon tag binta-binta ginagmay mga bata. Ma'am, kaniadto og karon, unsa-unsa pod ba ang imuhang mga ginatinda? Atong permero gulay-gulay niya kay kaning gulay-gulay kay siya mabagsak mo ka sir niya. Di ka kabalo kay bag-o palagi nga sugo di bagsak ka. Di antod karon nga murag okay ra man nga makatabkuan pud sa tong panginabuhian kadadlaw ani. Padayon na lang ko nang mga chichirita ginagmay gud sa drinks. Maura ko sa makabinta gid gyapon kay wa may utang. Unsa na ang mga maayong nahimo sa imong kinabuhi tungod sa pagpamaligya? Pero pasalamat po ko sir nga masinog high school po siya, dili lalim magasto sa high school ba ya sir? Ang akong nahuman sa akong anak, senior high ra gyud. Maro niya na akong pamunan sa iya ha. Nahatag kay college na makaya sir kay abang pagkagbalay tubig suga pa. Ara gyud tama sir, importante nga. Nalatong kinahanglan kadadlaw bitang pangonsumo. Nahatag na ako sir. Ma'am, giunsa nimo o unsa ang imuhang sekreto ngano nilampos gayod ang imuhang pagpamaligya? Ano ba may sekreto anak sir nga? Diskarte lang yun na siya magkuhan. Para nang natay linding, ipasa nimo kay puhunan sa kay labi ng kamingawan usahay sir. Di mo na diskarte na lang ka, mangita kag asa kay puhunan. Maning kamot yun kan ba? Then, say, basin pag pikon ang customer, say, magpailog ta, o say po, mataas atong garbo, makig-away tag customer. Labi na na customer nga babae pugba-aba, kita kag-away usahay, mangyangad lang po na ko sa Ginoo sir, pero diyan po na ko na sa Ginoo sir nga kaning lalis. Tumoy ratas dila sir no, dili lang sa kuan kay pag magdumot manggo ka sir way nada. Kaya ang akong panginabuhi sir kung wa pa ko magisalig na ko sa Ginoo dili ko maingunana sir kay naabtan magi ko sa aning sa gidugayon. Unsay sugo sa akong agalon tuman bisin pagkuan pasani karon gibiyaan ben ako kung baligya. Kay ani lang gyud ko nako sa inyo kay kita ra biya din he. Mo na di ko kabalibad sa unsay kinahanglan nun sir. Kaya ang ilang gihatag sa ako sad dili ka bariyan dek sapi sir na. Kaluyan mi pud sa Ginoo sir nga niglahutay man pud siya sin ginagmay. Magkuan na. Managi kuanan pud tagigayran pud tas Ginoo kay wala pa wa na do gayra ko nayabo sir kan kana kung gipakaon sa una wala ka buok buyag. Lastly, unsay imong mensahe sa mga susama nimong nga street vendor nga nagapaningkamot sab nga mo survive karong adunay pandemya? Kitang mga street vendors, maningkamot yun ta, labi na nis pandemic karong nga panahon. Kuan ang guta, magdiskarte lang ta nga, dili gyud makuha na tong panginabuhi. Bahala ginagmay, basta kanunay. Daghang kayong salamat, Ma'am Nelida, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirme and more power sa imuhang pagpamaligya. Daghang salamat sa kapuso nga nag-invite nako aning sistema sa pag-interview sa street vendors.
Kini ang At Home with GMA Regional TV.